Sore ini Kiai Alit melawat ke lapangan Dongkol Purwakarta. Kok Dongkol? Dompol. Bahasa Inggrisnya dongkol apa Pak Fitri? Dongkol itu artinya kurang lebih adalah jengkel, sebel, atau mangkel ya. Tapi kemarin main bola di Dompol itu nggak dongkol kok. Pemandangannya bagus, teduh di ketinggian ya, dan rata ya lapangannya. Bahasa Inggrisnya dongkol itu annoyed. Saya dongkol, I'm annoyed. I'm not happy when I'm annoyed. No feeling at all, except I'm annoyed whenever I see you. I'm annoyed by my sister as often as I love her. And I am annoyed with that. I'm fed up. I am so fed up with your crap. I am fed up with your stupid jokes. I am fed up with you. Bisa juga pakai kata piss off. I'm so pissed off. I am pissed off at you. Well, I am pissed off, Ma. I am pissed off. Atau bisa juga kita pakai kata I'm so done. I'm so done. I am so done with the two of you. I am so done playing games with this broad. Di S3 misalnya. SMA. Berapa hari? Angger. Ini kesenggolan. Kami males. Ini males.